Pozdrav dragi moji ljudi i dobro mi došli u moj novi vlogmas. U prethodnom vlogmasu, broj 3, evo ipak dobro da ih numeriram radi lakšeg snalaženja, sam vas vodila sa sobom na advent u Zagrebu i danas je dan nakon što sam to snimila i danas mi dolazi Seka, moja mlađa sestra. Vrlo kratko, ima doslovno možda 2 sata za druženje, tako da sam vas evo odlučila povesti sa nama, idemo ponovno na advent. I u drugom dijelu vlogmasa planiram s vama podijeliti jednu svoju nedjelju adventa, to će biti mislim 3. nedjelja adventa jer sam pozvala svoju drugu Seku, stariju, i njenu obitelj na ručak, tako da evo radim taj nedjeljni ručak pa sam mislila i to podijeliti s vama. Nadam se da ćete uživati s nama. Koje sestri mojoj došla? Ovo je sada advent u Zagrebu, drugi dio koji je sa mnom. Pozdrav ekipa, moja Seka, pogrebica koja je došla poslom, imamo samo sat vremena na raspolaganju, tako da će ovo morati biti valjda najbrži mogući obilazak adventa ikad. Evo, tu smo pored. Manje priča, više obilaska. Može da, nemamo vremena. A htjela sam pokazati ovaj kamion, to nismo jučer vidjeli. Ajde idemo. Da, stvarno sve radi. Budući da je 1 sat popodne, ja sam bila uvjerena da neće pola toga raditi, ali ne, kućice rade, a mi smo gladne. Pa naravno, ovo je turistički grad, naravno da sve radi, to samo Ivana misli da ništa ne radi. A zato što sam gledala, prije što sam ja išla na advent, sam pogledala par vlogova da vidim i ono, bila je pustara, sad ne znam, možda su bili u 9 ujutro. A slušaj, danas je petak, znaš isto. Ajme, super je, pa meni je ovo još bolje ovako po danu. Baš je dobro. Forica. Ovaj put nas bogovi kiše nisu stali na našu stranu, tako da imamo kišobran, ali ne smeta nam, jel da? Meni je bitno da sam ja sa jedinim članom moje obitelji koji voli Božić i sve ove sadržaje jednako kao i ja. Jednako kao ti, samo što to malo manje pokazujem, ali jednako. Kao što vidite, za ovu prigodu sam se posebno sam donijela majicu kako bi se obukla, kako bi Ivana bila zadovoljna. Znači ova majica nije poslovna, naravno, nego je samo za Ivanu. Ajme, meni stvarno, da. Pipa, I appreciate it. Pa da, hvala. Ajme, divno, baš lijepo. Uglavnom, problem je taj što, evo, s tobom jedino mogu ovako obilaziti koliko god želim i baš nemamo vremena. Sad ću ja vama jednu priču ispričati. Znači, ovo hodanje sada me podsjeća da vi mislite svi kako je Ivana mirna i sve. Ovo hodanje, to je druga stvar kad ti kažeš, ali kad ja kažem. Aha, dobro. Ovo hodanje me podsjeća, samo da dođem do daha. Jadna. Ajme, meni ja toga nisam svjesna uopće. To ti je u redu, ja sam jača od tebe, tako da. Vamo dođi. Uglavnom, podsjeća me na vrijeme kad sam ja bila mala, kako smo mi nekih 8 godina razlike. I Ivana je tad bila tinejdžerica kad sam ja bila mala cura od tipa 6 godina. I ona je tako brzo uvijek hodala. I uvijek me tjerala da tako brzo hodam. Uvijek sam kaskala za njom i to mi je bilo jako teško kad sam bila mala. Ali sam odrasla onda i sad ja hodam brzo. Sad izgleda tako da sam samo odjedanput čula i rekao, ajme Pipa, oprosti, jel ti hodam prebrzo? Znači, ja fakat toga nikad nisam svjesna. Ajme, grozno, sorry, morat ću... A dobro, ja te usporim kad treba. Pa dobro, tako je, samo ti kaži. Samo ti kaži, on se zapetljao, znači, jao, vloganje sa psom, odnosno sa psom koji se zove Vučko. Vučko, vamo dođi, ajde, budi dobar. Trebali smo ga staviti u torbu. Da, ne, nije nam čak niti u torbu. Nije on niti za torbu, Pipa moja, on je prevelik, znači Šimi je mogao stati u torbu, a ovaj je gigant mali. Da, ovo mi isto super ovako preko dan. Ovaj kafičić mali. Joj, daj pogledaj, molim te, znači najbolje mi je kod ovoga što to mala ljuljačke za sjedenje. Preslatko. Ambijent predivan. Je, to sam vidjela od tebe na tvom vlogu. Ne, ajde idemo baš izbliza snimiti. Predivno. Ko se ovoga dosjetio, svaka mu čast. Jer ima, znači, ovaj svod kao zvijezdani, odnosno od malih lampica. Onda je tu još i ovaj kao vijenac. I tu ljudi tako sjede na ljuljačkicama, mislim, ne, ova atmosfera je stvarno predivna, divno. Evo, na foliranju smo, ovako izgleda preko dana i nema gužve, tako da mislim da ćemo danas onda ostvariti ono što jučer nismo stigli jer je bila prevelika gužva.
Evo samo da vidite otprilike kako to izgleda, što tu ima sve. Ovdje su burgeri, ali od jednog šefa koji se zove ovako. Tako da, možda je skuplje, ali barem je kvalitetan burger, tako da ajde, bar to. Ima raznih deserata koji, evo ovaj vam želim pokazati, baš fora. To je neka nova fora u ponudi, ovo je adventskoj. Nekakav crumble, ali izgleda jako simpatično. Evo, nadam se da će uhvatiti da neko naručuje. Evo sam čisto. Evo, korica. Hvala. Što ćemo mi jesti? Ne znam, pogledat ću pa ću reći. Ajde, dobro, ajde pogledaj. Ajde sad, znači sad moramo odlučiti i to je to. Ja navijam za nekakav burger. Po meni je to najbolje, mislim. Okej, burger, nekakav kvalitetniji. Burgeraju. Dakle, jedan burger. Burger, ali ne izgleda dobro, neću. Ne, ni meni isto ne izgleda. Kako su fotke bitne, ko zna, možda je najbolje, ali... Ma nema, ne znam što je to. Kiša sve jača i jača, stvarno kvari dojam. Ne mogu reći da nije. Ajde da vidimo što još ima tu. Ne znam, meni sad oni od pažanina najbolje izgledaju. Jeli? Geremknedle, kronuto pistacija. Odlično. Evo tu su kobasice obične. Ne znam, evo možemo još tamo pogledati, vidiš. Da, ja gledam zapravo da ima mjesta za stati ispod ovoga kišobra. Joj, da, treba biti kišobra i treba biti mjesto za stati, da. Tako da... Joj, baš kiša kvari dojam. Mislim da mi nećemo ništa stići obići od ovoga. Ma naravno, kako obilaženje, samo hoću jest. Samo hoću jest. Evo, promijenili smo plan. Kiša ne možemo sa kišom. Da, imamo samo jedan cilj danas. Lijepo je. Dobro pojesti. Znam da je lijepo. Ajde idemo naći što ćemo jesti pa ćemo se javiti. Evo, odlučili smo se na cheese burger i ona je uzela crispy kapula. Čekaj, mislim da je ovo kapula. Vidiš, je karamelizirana. Pa da, pa to je onda tvoje. Hvala. Jeste. Burger je bio fantastičan, meni je barem bio fantastičan. Je, apsolutno. Nije mi žao 60 Moj je bio bolji. Dobro, ali u svakom slučaju nije mi žao 60 kuna i to je to, isteklo nam je vrijeme toliko od ovog našeg adventa. Nema veze, ali sad ćemo si još uzeti ovaj kronut, nadam se da će on biti vrijedan 35 kuna. Biće vrijedan. Ako bude neki minijaturni, to biće razočaranje. Sigurno, mislim, ti ćeš se razočarati u svakom slučaju, ja neću. Ne, meni je već da mi je ovo dobar. Dobro. Gle, probat ćemo. Iskreno mi je baš, ako će biti dobar, onda bude žao. Nisam to probala, ali stvarno već treba. A to je tako, mislim, još je i dobro, još su dobre cijene kako sam očekivala ove godine, kako je adventa. Ovakve, a to je Zadar, ali to je Zadar, razumiješ me, ovo je Zagreb, nije to ista stvar. Pazi na ovaj ti, moći ti se sandvič. Pa nema veze, već samo još malo ništa, ajde, pokazat ćemo vam ovaj kronut. Ja sam joj rekla, bit ćeš razočarana, u svakom slučaju ona je očekivala ovoliko nešto. Bit će razočarana, možda se izgleda malo oduševljena s ovom. Bitno je pitanje okusa. Za sad? Apsolutno. Da, za sad nisam oduševljena, čekajte sad. Okej. Jako je masno, znači to je prvo što kužim. Okus pistacija ne osjetim baš koliko bih htjela. Dakle, ne mogu reći, nije loš. Sad, da li je vrijedno 35 kuna, ne bi rekla da mi je vrijedno 35 kuna, ne bi to više kupila. Nije mi toliko dobro, ali da je fino je. Mislim, to je masni. Ako niste škrti kao za jaja, ja sam škrtana. Za hranu, da. Za hranu, da, meni nije problem da za hranu. Da, meni je za hranu, da. Za hranu. Meni je za hranu, da, ja nisam za dekoraciju škrtala. Nije za hranu, ali hranu. Da, tako je, za hranu mora mi biti savršeno. To se vidi na njoj i na meni. Sve je jasno, ko je škrtna. Dobro, ovo je malo učiš. Da.
Da se još malo bolje osjeti pistaciju od Novih Polja, ali okej. Evo, znači neće biti fotka, nego ovo mjesto za fotkanje, ali evo, čisto da se pozdravimo s vama. To je bilo to kratko, ali... I jedna sa drugom. Ha? Jedna sa drugom. Tako da imamo jednu sa drugom. Time to say goodbye. Time to say, I love you. I love you. Smo se mi podružili, pa makar i kratko. Ništa, ti idi za svojim poslom, ja idem za svojim poslom. Idemo. I love you. Aj bog. Bog svi. Ćao. Danas je 3. nedjelja adventa, mislim, ja ne znam kud je prije došlo. Jedino što me tješi je što je ove godine advent ranije počeo, tako da od zadnje nedjelje adventa do Božića ima skoro još tjedan dana, tako da ajde, barem je to neka utjeha. Ali ako me pratite na Instagram, onda znate da sam ja odlučila ove godine za svaku nedjelju adventa napraviti baš pravi onaj nedjeljni ručak sa pečenkom i to. Mislim, meni to inače nije svojstveno, ja ne radim takve stvari. Nedjeljom do sad skoro nikad nisam kuhala, kuham preko tjedna, pa mi onda subota i nedjelja nam je odmor, ali evo, ove godine sam tako odlučila, a za 3. nedjelju sam odlučila pozvati Sejku i njenu obitelj na ručak. Mislim, toliko se rijetko vidimo, iako tako živimo blizu, na kraju ispade po više od mjesec dana da se ne vidimo, tako da ovo je idealna prilika da se lijepo podružimo. Odlučila sam danas peći svinjsku koljenicu sa krumpirima i povrćem, tako da mislim da mi je to prvi put da to pečem. Ne znam da li uopće imam i posudu dovoljno veliku. Mislim, imam neku posudu, ne znam koliko sam puta u životu koristila, ali ne znam hoće li sve stati, vidjet ćemo. Planiram napraviti nekakav božićni desertić. Mislim, jednostavno, sve jednostavno, ali evo, ništa, vodim vas kroz sve to, tako da idemo raditi. Dakle, pečem svinjske koljenice. Sinoć sam ih marinirala. Pokrila sam zdasnom tako da bolje kupiraju. Dvije su, tu ima neke skoro 3 kg mesa. Dobro sam ih zasolila u sve ove utore, popaprila. Sa svih strana je koža, tako da sam naravno i to zasolila, ali najbitnije je da sol ulazi u pore ove sve utore. Znači posolila, popaprila, stavila sam ružmarina, češnjak sam samo onako zgnječila i ovako stavila mjestimično. To ću sad, neću ih peći s njima jer su oni pustili taj svoj ekstrakt. Pouljila sam čisto malo, znači evo samo da napravi taj svoj neki sloj. Peći ću je u posudi sa poklopcem. To je jako bitno jer peče se u 3 navrata, u 2 navrata po 45 minuta, mislim da je sve naravno prilika, ali evo čisto da znate, oba sa poklopcem, a 3. navrat će biti bez poklopca, onako da dobije onu finu kožicu. Krumpir ću staviti odmah od početka i zato sam odabrala uglavnom ove malo manje, neću ih niti rezati. Mogu se slobodno peći od samog početka, bit će još ukusniji, ali bolje da budu ovako malo veći. I ništa, evo sad za prvi mah ću staviti krumpir i koljenicu, prekriću ih samo sa mašću, izvadit ću češnjak, ostavit ću ovaj ružmarin i ovo sve ostalo pa ide na pečenje. Evo ga, to je to. Krumpir nisam solila nešto ekstra, čisto ću staviti još malo, čisto malo, zato što će se to sve pomiješati i on će poprimiti sol od mesa. Poklopit ću i sad ide znači na 220 stupnjeva, 45 minuta i nakon toga ću dodati luk i papriku. Evo, prošlo je 45 minuta, sad ću je izvaditi. Ovako izgleda za sad pečenkica i zapravo bi je sad trebalo okrenuti, ali meni je malo mala ova posuda. Morat ću se opskrbiti. Ja nisam baš neka od pečenki. Evo, krenut ću nekako na drugu stranu. Evo, nekako sam ih okrenula. Krumpir koji je bio na samom dnu posude je dobio ovaj svoj mali reš dio. I sad ću
samo dodati ostatak povrća. Znači, tu mi je luk i paprika. Joj, hoće li to uopće stati? Ja, ostalo je nekako, ali baš je gužovanac, morat ću pod hitno nabaviti neku posudu prikladnu. Evo, nešto samo malo mjesta je ostalo za par šampinjona, evo samo ću ih ovako još uvaliti. A gurala sam, ali treba to sad još i poklopiti. Uglavnom stavila sam još malo masti na povrće, eto čisto iz razloga što ih ne mogu baš dobro promiješati. Malo čisto, još malo soli iz istog razloga i sad sretnom i s poklopcem. Pa to čak uopće nije bio problem, jednostavno je sjeo. Evo, ide sad nazad u pećnicu na novih 45 minuta na opet isto 220 stupnja. Dok se pečenka peče, ja ću napraviti valjda najjednostavniji desert ikad. Znači, sve što nam treba su 2 seta ovog lisnatog tijesta, ali već izvaljanog, i Nutella. Znači, ne znam što da vam kažem, da li ima smisla uopće da vam išta objašnjavam. Sve što je potrebno je ta 2 lista, zapravo taj prvi, namazati s Nutellom, prekriti ga s ovim, izrezati u obliku jelkice, to ćete sad sve vidjeti u nastavku i mislim speći. To je to. Evo, gledajte u nastavku. Evo ga i zadnje vađenje iz pečnice. Mislim, ja bi ovo sad trebala preokrenuti. Pokušat ću nekako pečenke, povrće koliko se uspije izvrnuti, nek se izvrne. A nešto se preokrenulo, nema veze. Ovaj sad zadnji džir, samo ih stavljam u pečnicu, ne moram ih poklapati, tako da evo, jednostavno vraćam ovo kako je. Sretno. Evo, još mi je samo ostalo postaviti stol, idem sad brzinski to napraviti, jer oni samo što nisu stigli. Pečenka je gotova, idem je sad izvaditi i onda sam shvatila da zapravo ne želim da mi smrdi desert po pečenki, pa ću je malo ostaviti, gazit ću je, malo ću je ostaviti, ajde samo malo razrači i onda idem desert. Jer šta ti je, snaga ti je struja puta napad, to je snaga. I onda na visokom naponu... Znaš što volić, Marija, ti vidiš koliko je ovo premalo. Ali je problem što visoki napon umije. Evo ga, sad je spreman za pečnicu, zračila se, stavit ću ga na 200 stupnjeva.
Hoće li je snježić? Joj! Joj! Plašili smo se na prvu bili da je ponovno krenula kiša, ali ne. Oj, mi snijeg. To te ja pitam.